Aynen. Aynen. Sizi kıdırıp kaydan beşlik gelecekmiş. Нурия Бурсеитова и Пирайде Абхадархаза встретились спустя 80 лет. Они обе родились в крымском селе Садживут, которого больше нет. В мае 44-го жители этого небольшого степного села близ Керчи разделили, выслав одну часть в Андижанскую, а другую в Самаркандскую область Узбекистана. Этот колодец – все, что уцелело от Садживута. Трудно поверить, что в этой бескрайней степи еще 80 лет назад было хоть и маленькое, но процветающее село. Benim rahmetli anam şu Sıcıvut köyünden. Anam sürgün etilgende 12 yaşında bolsa da bek çok şeylerini hatırlaydı. Köyde mektep olganı, köyde 3 tane kuyu olganını, tükan olganını ve köy halkı bek muhabbet, bir-birine yakın bolganlarını, böyle bir şenlikler de olganını hatırlaydı. Ve köyde en çok hatırlaganları elbette ki herkes Abdurrahman Hoca Bariyev'in kolunda okuganlar, o hocalık etip ve Abdurrahman Hoca tek bir hoca değil de hem Sıcıvut hem komşu Acümendi köyünün haritasını yazgan, her bir ailenin şeceresini yazgan. Yani şu Abdurrahman Bariyev'in sayesinde köy halkı hem Acümendi hem Sıcıvut halkı o'zining 5-6 hatta ki 7-8 arka soy neslini biliyor. Bizim köyde bolğanı cəmi var idi. Bir tane bağban cəmi bizim Kültepe'deydik. Kırık toğurgen balaban yüksek bolnen markıtta Kültepe. Kültepe'nin katında cəmi su toplanan yerimiz var idi. Bağban avut derek o bağban var idi. Taşman korşalanan şeydi. Şu avuttan su içeredik. Onda su yazda camlasa kuruydu. До ссылки Садживут почти полностью населяли крымские татары. В селе выращивали пшеницу, разводили овец и лошадей, проводили большие праздники. В своих воспоминаниях Абдурман Бари писал, что особое внимание уделяли образованию детей. 22-23 hanelik köyde o'zining medresesi, o'zining mektebi olgan ve olar tap Türkiye'den hoca çağırtıp, hoca getirtip mektepte balalarını okutkanlar ve mutlaka hocanın yanında hoca evli olmak gerek. Yani onun kadını, kız balalarını okutacak. Anam hatta ki o'zining kartanasını hatırlaydı. Böyle hafızlar yarışı olgan vaktinde benim kartanam, yani birinci olgan. После выселения крымских татар Садживут переименовали в Сазоновку, но в 60-е годы его история оборвалась. Село опустело и теперь существует лишь в воспоминаниях его уроженцев.